Tang hadin kato kene por baga jingkre toa jonga khendo hakikat to kene gibenta jonga jingking duar ksut kabadon ha umroi hari bah district kila sapriang bha ha ki social media ha kasngi kebabut nakaliang jong MLA ka umroi constituency uba George B Lengdo da ka jing sokhya halor ketik jing ma ka ap iki pajba nonglej nongwan ulalej banjurip ya ketik jingking duar ksut ringkat bad ke officer in charge jonga National Highway Authority of India ki officer nakatanat PWD ke jela bad kiwe haba pej benia abad wat benia ya kedau jong jing tua jong tiga khendo kedi namar ke jing ti ya ke khendo na ke benta bantai pat ya ke jingking ke bethamai ya ke beltai hajan jong tiga jingking ke bala deptai nengkong na ke tenat NEC haba keren sikilat pathai khubor uba George B Lengdo ula penpau ya ke jing sokhya ke bajur halor ke jing senjor jong tiga jingking duar ksut ke badiru ke jingking ke bapeniaso ya ke jela ke than chete lamingi jong keri India da ke baban rabru ba kejing tua bat kejing senjor jong ketik jingking kedi ne kedau jong kejing bom shimkhia jong sarkar jela bantai penbha dak baskem bat ke babiang na ke bentagi kali ki bakit iki jingkit ki bakhya ki badaya lenti lang bah jong ketik jingking shushu ulong ru bhapo ko omroi constituency ki don artli ki jingking ki badon kam tam ya ke jela baro kawai om tang kata henry ka than chate lamingi hi baro kawai kata ka kenthop ya ke jingking duar ksut bat ke jingking damsai kajing ma ka abai ki pajba lada sarkar hi kam shimkhya ha ka bai dei put kajing ailat ban ya lajlan ki kali ki bakit ki jingkit ki bakhya bat ki bakit palat put klem da tho alai sinam tam la pan kip sarkar ka bai dei bakali andre lada ka sarkar ha kat kudu ni klem maru la jan klem bakla ban mu jimen sawat ya ki pajba ki baya yang tu lada ka sarkar kam kindit menta dekan kindit salanu di lata kadau kan ni kala ban kata lu ya ka ndai tangkali kawan je kita ba ndai kamar ba marti la shay ka meeting no ban hakni kwar baki haya iki trok ban kit marbam sashulong niat ini di Shillong bypass kiudor segi marbam no ka baikit haban siu extra abun siu tam sama pajar khnai gajar tingka sikali te kan ni kan kata ru de kamar ba marti de anta kan ka meeting la shay ka dam ka krak sekadam de la shay ngin poi shay ke dengan tip shoot ke gay gelinti ke begini keren nomor din ko mulong ikmat japun ni ka dong katai entala saus nam ing la keren chpang di jingking dam but andum tala lais nam tam la keren chpang di jingking dam so indrei kada ka kam ka ya hakni ko ko dengan i cheptiang ba ani ka jingbap ki kli jungul jong ki pai ba ki na thai jong ki officer ko di page di department ani kan kata lut ya some earth has fallen out. We are taking preliminary measures to retain earth as construction of retaining structure. It will take around 5 to 7 days to further to access bridge on regular basis. So what about the heavy vehicle? As per officially, this bridge is for 10-ton capacity of heavy vehicle. So heavy vehicles may be allowed after 7 days, one by one, with the limit as described for this bridge. New bridge is constructed for taking sufficient load, and the new bridge is constructed in a very speedily manner. It will be completed. We are trying to complete this within 6 months. What will be the cost of this new bridge? Cost will be as per contract. Cost will be there. Lakit adu unru pautan new pautan ru aman ka man ka sni e khamtam ha por win met khamtam ke por ba i kham duna kali kum tu te bun ba ki trok ki bayai bat lakit palat pot plat na ta daw ka satot ni ajim banyai kali ba kham khia ataru palat e ka spotot asai kan nang bu singe maki kali ki ba khia ki nya ni te kum ka ji tran menne wala da ki snar da ka kontrol ba ne ya ka tu ndo ka pakala dan rei bangkin kali ki ban kikia hi dengan wala subjek pala dengan takadaw kan bu jing mai ka ya ki paiba juga jela mar ki dik trok babut ki laban hap lecha sa nakajingking dam ban ki upde lungba ka sulong taru kan bu jing ting mar ba ka tigi jingking hinteru kala ator lupa wa nakaleng ka ikut kala abu section de hinteru i ba kim don ka ta jing kli ka ba shisha ha ka ba ban pe ya ka wu ka jing thau jong ki trok ki bakit namar bun kitok ki bayai menta la shuyai be tu klem tho te namar bayai klem tho tim tip kan no ka khia kan no kalong de wat ki bawan nang thena go tir ngim tip kan no ki khia i bawan nang ting than juai kan no ki khia bawan than west nang tir kan no ki khia de kan ni jing instinct jo sarkar na trai de te nilai i kleng di surok la torlut la jotlut jing kieng kan kini ru ket satwal
Ikan ni kami ke isu ke bertemai nanti jungi ikan ni ke mat ngelara antara jantan bahwa saus kam guna pada kaya yang terbaru dan tentang lah pentip ya serkar mana kalian tu ni ke jingking kam longshu nak tahu apa ditrok kebayai kali kebayai kalau kia pelat banyak ke bahkan ni jingking kelak berkit ketika overload ke bengiong ketika bah ketak pelat dia ketika Shillong bypass baru kau bat dia ketika jingking dar sud hitam. Di hadirin bagi iklan untuk assembly nak inspection tu buat ke department deputy buat nak yang jaga national highway. Di gilai sna itu jingking nar ke bagi ong ke Bailey Bridge ke ba coach ke South Road na ke bagi IT sia ke BRO ban pentre atau kopor. Di ketua jingking ru ke Klemsian tang hadirin kiat punai ketua jingking ru ketuano armdei ba nak jingyai pun kan kali nak daw bagi kimpat la ban de la kami ke jingkit palat bot jong drop ki bayai ba bukit kimar ki boper. Dengan ni baru kau kajing jod dengan ni jingking. Kadai nak tu kau overload ke bangilai keren nak por sekepor bak sarkar. Pada kaju ke poru bangilai pun sengau berkerpat iki bersubah ban pembej kan ni. Ndai jat kat baru kau jingking ki badon kila bantuan no. Di hang ni ka konsensi umroy ngidon atli jingking ki badon kam ha. Kau ini jadi jingking ada maksud bak kau kita jingking cukup mendam hantai pumiam. Di bro atli ni jingking ke bah dan kam pelat na mendai tang na ke benta ke Shillong ndai na ke benta mat kanot isi bro kowe.